सम्पदाय आशिष दुगु झिगुदे नेपा थनयाहे छगु नाजागुदे किपु थनया संस्कृति संस्कार सम्पदा मुयागु चहपह इतिहास हलिमेहे नाजा थोहे लोकवागु देया विषय कनेगु केनेगु ज्याख किपु मसिका सभ्यता इतिहास संस्कृति व संस्कार झझ धयाचंगु किपु देया छगु आस्था दुगु द्यख बाग भैरव सकल किपुन श्रद्धापूर्वक हनातम थुम दिय या त आज दिय धकान धाई थोहे दिय या मसिका जना वयाचना जी मिलाशाक्य छित ज्याजले दुनुगल निसे लस्को स्याना जना डिसहोम्या नेपाल च्यानले बाछी छक शुक्रबार बहनी च्याताइले व शनिबार बहनी गुताइले नाप बुधबार बहनी नेताइले छिकपिन्स सोयादिफै किपु नगरपालिकाया थिथि विषयजना छित कनेगु केनेगु याना जनागुला छिस शिगुहे खजुल थौ अथेहे किपुया नुग्ले चौमध्य बाघ भैरव्या बारे बच्चा हकगु मसिका जना वया जना बाघ भैरव्य गथे पलिस्था जुगु ख छ्या लोक भागु ख छु इतिहास दु सोयादिस थो रिपोर्ट
गया परिसर दुने जवा मचतेगु मूर्ति तन पलिस्टायना तगु खनेदु अन महादेव या देग गणेश या मूर्ति व विश्वकर्मा या देग न पलिस्टायना तगुदु चक्कको परिसर या दथुई लाक बाग भैरव देग किपुमि पिनेगु आजु देव कथ नाला तगुदु किफले छुन कथ या नख चख जात्रा पर्व ए बाग भैरव देव थायनी नाप्पा पूजावने मागु चलन्दु उगु देगले जुजु पृथ्वीनारायण शाह नाप लफी ट्याका तगु लभतन बया तगु दु थौकने लाभत धमाधम मदया वनि ढुङ्कला उचित संरक्षण मधुको कारण एना गुली खतनया सेना वन धासा गुली गुली खुयायंके ढुङ्कुको अवस्था दु बाग भैरव देया परिसरे पिग देन पलिस्ताइना तगु खने दुसा देग लिक्क दे पुखु नाया छगु पुखु न दु लफुया इले गुद तक्क नाकाबन्दी जुगु अवस्था थोहे दे पुखु या लटोना किपुमित ल्वागुन धै वहे जुया किपु या ठुगु हे पुखु न छगु ऐतिहासिक पुखु ख दयदश भाद्र 1 गते खुनु बाग भैरव देया तढंक जात्रा जुई उगु इले येले मट्यावने थे हेतु मिसा त मत बियावनेगु चलन्दु उखुनु बाग भैरव देगया त सचिव चाक अठेदैगु 108 चा हिलटका ढासा मन टुगु इच्छा पुवनी दैगुन जनविश्वास तु वहे जुया थौकने या युवा पुस्ता अपवहे ठुचलन प्रति आकर्षित जुगु खनेदु दोलोदो मनोट थुकुनु बाग भैरव देव चाहिलेगु यही थजोको महत्व जागु देग व ऐतिहासिक सम्पदा लेंकेगु नीति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व समाज या उत्तरदायित्व न यो कोहेदु झिगु सम्पदा भाषा कला संस्कृति संस्कार लेंके व मके फोटो धासा तिनी झी लेनी उकि सरकार व सरोकार वाला तेगु ध्यान आकर्षण जी मागु न जरुरी करेदु सकम भाजमेजुपी सोयाहे दिल किपु देया नुगले दुमध्य बाग भैरव्या बारे विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजोले पावगदु बचाहकगु दिपालिपा हाकन किपुया थिथि गतिविधि त न्हेबेगु हेदनी आया त पल्ख दिपा दिपालिपा हाकन लस्को स्यानाचना छिस सोयाचना दिगुदु नेपा च्यानले ज्याझो किपु मसिका थुगु ज्याझो दिस होम्स युट्युब व नेपा च्यानल या मोबाइल एप न सोया दिफै आ ज्याझोले पावगुदु किपुली जुगु थिथि गतिविधि
किपु नगरपालिका वडा नम्बर 9 नगमे चोङ्गु ज्ञानमाला ज्येष्ठ नागरिक सेवा समितिया गोसाले ज्याथ जिथिपिन्त शनिबार धार्मिक भ्रमणे यङ्का हगुदु देदस ज्याथ जिथिपिन्त धार्मिक भ्रमणे याका वया चोङ्गु खसा शनिबार गुक खुसी भ्रमणे यङ्कुगु ख शनिवार भ्रमण दक्षिणकाली नगरपालिकाया प्रसिद्ध शेष नारायण यङ्कुगु खसा अनलिपा किपु नगरपालिका वडा नम्बर 6 तौदहे चोङ्गु तौदह ब्याङ्क्वेटे भजन ज्याझो यागु ख भजन ज्याजोले मु पहा कथ किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन झायादिगु खसा विशेष पहा कथ उपप्रमुख सरस्वती खड्का अथेहे पहा कथ वडा नम्बर 1 या अध्यक्ष हर्ख महर्जन वडा नम्बर 2 या अध्यक्ष रमेशमान डङ्गोल वडा नम्बर 9 या अध्यक्ष गङ्गाराम महर्जन झायादिगु ख किपु नगरपालिका गरिबी निवारण या नीति लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न रोजगारीमूलक तालिम बियावया चुङ्गुदु थोहे सन्दर्भे किपु नगरपालिका झिगुहे वडा रोजगारिया नीति अभिमुखीकरण ज्याझो धुङ्का शुक्रबार किपु या झिन्निमेसित रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन यागु ख वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय या गुहाली किपु नगरपालिका सानोथिमी भक्तपुरे चोङ्गु युसेप नेपाल सहकार्यले थुगु तालिम सञ्चालन यागु ख छगुला तक सञ्चालन जुइगु थुगु तालिमे झिमेसित हलुका सवारी साधन व निम्हेसित कफी मेकिङ यागु तालिम बिउगुदु शनिबार युसेपे जुगु छगु ज्याजोले किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन उपप्रमुख सरस्वती खड्का तालिम कापिन्त सम्बन्धित रोजगार बिगु विश्वास बिउगुदु किपु नगरपालिका वडा नम्बर 7 या अध्यक्ष राजकुमार मालिया नेहेखुडयो उमेरे चैत्र 29 गते आइतबार उपचार यागु झोले वल्खो यागु वयोधा अस्पतालले निधन जुगु ख स्वर्गीय मालिया त श्रद्धाञ्जली वित प्रमुख अतिथिया रूपे नेकपा एमालेया केन्द्रीय उपाध्यक्ष नाप बागमती प्रदेश या इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य झायादिगु ख नापनाप किपु नगर समितिया अध्यक्ष विकास महर्जन या सभापतित्व ज्याझो जुगुदु स्वर्गीय मालिया प्राङ्गणे जुगु उगु ज्याझोले प्रमुख अतिथि शाक्य किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन पूर्व प्रमुख हिराकाजी महर्जन
समकालीन वडा नम्बर 6 या वडा अध्यक्ष नुचे बहादुर महर्जन लगायत स्वर्गीय मालिया सरल स्वभाव उच्च विचार इमान्दारिता व जिम्मेवारी लगनशीलताया विषय थथगुन्नचु तगु ख सोयाहे दिल किपुली जुगु तिथि गतिविधिया बारे ठाउँ ज्याजोले किपुया आज दिय बाघ भैरव नापौँ किपुली जुगु तिथि गतिविधिया बारे जानकारी बिया किपु देया मसिका सदा झझ धाचनेमा थोहे आसिका यासे ज्याजो पाखे ज्याजो न्याकामी जी मिला साकेन बा नेपा च्यानल सोयाचना दिस सुभा